Grow, it means to grow up. Gukura nyine bisobanuye gukura ujya hejuru. So how many want to grow up? Hanyuma ni bande bashaka gukura bajya hejuru? Okay. I had a nephew who was 12 years old, and I said, what are you going to do when you grow up, Dejan? Nari mfite umwishywa wanjye ufite imyaka 12, ndangije ndamubaza ngo mbese ushaka kuzaba iki numara gukura John? And Dejan says, I don't want to grow up. Arangije aravuga ngo ya ntago nshaka gukura. He wanted to stay the child that he was. Ashaka kuguma ari umwana nyine uko yari ameze. But God tells us to grow up in the faith. Ariko Imana iratubwira ngo dukure mu kwizera. Now, how many of you, as you're sitting in your seat, are growing physically right now? Mbese ni bande muri mwebwe ubu ngubu bumva bari gukura mu buryo bw'umubiri? If your hand isn't up, you're dying. Niba rero urimo gukura ubwo binavuze ko uri hafi no gupfa. You're either growing or you're dying. Niba udakura wabupfa. And God says, grow up. Kandi Imana iravuga ngo kura. So you're growing physically, right? Rero niba muri gukura mu buryo bw'umubiri, your muscles are getting stronger. Mukagira imbaraga mu maboko. You're growing up physically. Mugatangira gukura mu buryo bw'uburebure. How many of you are growing mentally? Hanyuma ni bande bari no gukura mu buryo bw'ubwenge? Okay, you're going to school to grow mentally, right? Hanyuma no ku ishuri murakura mu buryo bw'ubwenge. How many are growing socially and you're making more friends and learning how to talk and communicate? Ni bande mu buryo bwo kubana mu mibanire mwakuze ku buryo mufite inshuti mugenda mugira inshuti? But the most important way that you can grow is to grow up spiritually. Ariko ikintu gikomeye cyane ubundi umuntu aba akwiye gukuramo ni ugukura mu buryo bw'umwuka. And to grow up spiritually means you change from the inside out. Kandi gukura mu buryo bw'umwuka bisobanuye guhinduka mu buryo bwo kuva hanze ujya inyuma. So this is a picture of someone who's growing. Murebe iyo foto niyo agiye kubabwiriraho inkuru. So you're growing from a child ukura uvuye ku bwana into a young man, ukagera ahantu mu bugimbi n'ubwangavu, into a warrior, ukagera ahantu noneho uri indwanyi. So God tells us today we need to grow up. Hanyuma Imana iratubwira uyu munsi ngo tugomba gukura. Okay. How many want to stay like this? Ni bande bashaka kuguma nk'uno mwana? How many want to grow like this? Ni bande bashaka gukura bakaba urubyiruko nk'uriya? How want to become like this? Ni bande bashaka kuba indwanyi nk'uriya? Yes. So it's a process in which step by step, day by day, you begin to grow. Ni urugendo, ni intambwe ku yindi ko umuntu agenda akura ku munsi ku munsi. Until one day you become the man God wants you to be. Kugeza umunsi umwe uzahindukamo umugabo cyangwa umugore Imana ishaka ko uvamo. So when we're a child, okay? Iyo uri umwana, we get scared of everything, okay? Twageraga ubwoba tugatenyisha abantu. I'm afraid. Kavuga ngo ndatinya. I'm afraid of new things. Ugatinya ibintu bishyashya. Ugatinya abantu. I can't talk. Sinshobora kuvuga. I'm afraid. Mfite ubwoba. God does not want us to be afraid. Ntabwo Imana ishaka ko tugira ubwoba. God wants us to become strong. Imana ishaka ko tuba abanyembaraga. So he wants us to change from this. Ishaka ko tuva muri ubu buryo bwo gutinya. Okay. Into someone strong. Ikaduhindura noneho mu muntu w'umunyembaraga. Okay. So God wants us to change. Are you willing to change? Imana irashaka ko duhinduka. Murashaka guhinduka? Are you willing to become the man or woman that God wants you to be? Murashaka kuba abagabo cyangwa abagore Imana ishaka ko mubabo? Yeah. So let's give her a hand here. Thank you. Mukoma amashyi cyane, mumukomera amashyi. Arakoze cyane. If you want, you can turn to 1 Peter 2:2. Niba ubishoboye wasoma muri Petero wa mbere ibice 2 umurongo wa 2. And the Bible says this. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo like newborn babies crave the spiritual milk, so by it you may grow up in your salvation. Reka tubasome mu Kinyarwanda.
1 Peter 2:2. aravuga ngo mumere nk'impinja zivutse vuba mwifuze amata y'umwuka adafunguye kugira ngo abakuze abageze ku gakiza. So God tells us here that a baby starts on milk. Imana iratubwira ngo nkuko umwana atangirira ko bamwonsa cyangwa anywa amata, And then you grow and you eat things like meat. hanyuma ukagenda ukura ukageza ahantu urya ibintu bikomeye ndetse nk'inyama. So in my youth group, I would tell the children, you're either a milk baby Christian, hanyuma njyewe iyo ndi kubwira abantu ndababwira ngo ushobora kuba uri gukoresha amata uri umwana mutoya, or you're a meat Christian. cyangwa uri umukristo urya inyama. They're both good because you have to start on milk to get the meat. Bombi ni beza kuko ni ngombwa gutangirira ku mata kugira ngo ugere ku nyama. But God doesn't want you to stay with milk. He wants you to grow into being a meat-eating Christian. Ariko Imana ntabwo ishaka ko dukuma turi abo kunywa amata, irashaka ko dukura tukagera aho turya inyama. So I like to say, God says, taste and see that the Lord is good. Hanyuma ijambo ry'Imana rivuga ngo nimunyweho cyangwa nimuryeho mwumve ukuntu Imana ari nziza. So as you drink the milk of God and you eat the meat of God, you're going to say, this is good. I want some more. Hanyuma kandi iyo unyweye ku mata y'Imana cyangwa ukarya ku nyama z'Imana uba wumva biryoshye, uba wumva uvuga ngo ndashaka ibindi. So did you know in the Bible it says, taste and see that the Lord is good? Imana mwari muzi ko Bibiliya ivuga ngo ryaho cyangwa geragezaho wumve ukuntu Imana iryoshye. And you might say, what does that mean? I can't eat the Bible. I can't eat Jesus. What does it mean, taste and see? Ariko wakwibaza ngo ariko ibyo byo kurya biri hehe? Ntago narya Bibiliya se naryiza impapuro. So God says, as you experience Him, you will experience and see that the Lord is good. Ariko Imana iravuga ngo uko winjira mu ijambo ni nako ugenda usobanukirwa Imana cyane. I need 3 volunteers. Arashaka abavolonteri batatu cyangwa abakorerabushake batatu. Batatu. Okay, 3. All right, 1, 2, 3, right here. Okay, I am going to give you a candy bar here. Okay, I can take 5 of you. Okay, come on. Agiye kuguha candy cyangwa se Take akabiswi. a bite. Yes. Shonaho. Good. Take a bite. Nawe shonaho. Nawe shonaho. Okay, anyone else want to bite? You want to Undi bite? nawe ushaka gushonaho. Bite right here? Oh, that's good. You want to bite right here? Nawe ushaka kuryaho. Nawe waryaho. Okay, now Ohereze n'abandi. you all come on up here. Mwebwe nimuze hano hejuru. Now try to explain to them what you just are eating. So, Explain what you're eating. gerageza gusobanurira abangaba ikintu uriye ni igiki. Biswi. Avuze ko ariye biswi. Shokora. Bavuze ko ariye shokora. Biswi. Nabavuze ko ariye biswi. Shokora. Nabavuze ko ariye shokora. So what are they saying? How are they describing this food? How do they describe it? She said she eats biscuit, Sweet. chocolate, biscuit, chocolate. Okay. What they Is it said. crunchy? Is it crunchy? Ese murumva ikomeye ira mu kuyikanja. Okay, now these children can stand up here all day and try to explain to you what they are experiencing. Aba bana bashobora guhagarara umunsi wose bari kubasobanurira iki kintu bariye ukuntu kimeze. And you can hear the words, Ariko mwakumva amagambo, but unless you eat the candy yourself, you will never experience that food. ariko wowe utariye kuri iki kintu bariye ntushobora kumenya neza icyo ari cyo. So God says, I don't want you to know about me, I want you to experience me. Imana rero iravuga ngo ntago nshaka ko mumenya mu buryo bw'amagambo ahubwo ndashaka ko munyumva mukansobanukirwa. So that is why pastors can come up here and tell you all about God, but until you experience Him for yourself, you'll never understand who God is. Niyo mpamvu ba pasiteri bashobora kubabwira Imana ariko wowe igihe utari wahura n'Imana ngo uyisobanukirwe ku giti cyawe ntabwo ushobora kuyumva. Now, I want you to know in Luke 2:52, Hanyuma ndashaka ko dusoma muri Luka Luke 2:52, ibice bibiri umurongo wa 52. Matthew, Mark, Luke, John. Okay. Luke 2:52. It says Luka this. ibice bibiri 52. It says, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and man. Haravuga ngo Yesu akomeza kugwiza ubwenge abyiruka ashimwa n'Imana n'abantu. Amen. So Jesus used to be your age. Yesu nawe yagize imyaka nk'iyo mufite.
And he had to grow up learning his math and learning how to read. hanyuma atangira gukura ageza aho amenya gusoma. He had to learn how to make friends and how to obey his parents. hanyuma atangira kugira inshuti n'ababyeyi be. So Jesus went through every stage of growing that you're going through right now. Yesu nawe yaciye mu buzima bwo gukura nk'uko namwe muri kubunyuramo uyu munsi. And God says, be strong in the Lord and in the strength of his might. kandi Imana iravuga ngo mukomere mube abanyembaraga mu buryo bw'imbaraga zayo. So that means that you have to take responsibility for your Christian walk. niyo mpamvu bisobanuye ngo mukwiye kuba mubyitayeho uburyo bwanyu bwa Bukristo. So if you have a Bible niba ufite Bibiliya and you do not read it, hanyuma ukaba utayisoma, it's just as if there's nothing in your Bible. bimeze nk'aho nta kintu na kimwe ufite muri Bibiliya yawe. You have a Bible that sits there every day, but you never open it. It's just like there's nothing in it. niba ufite Bibiliya ukaba utajya uyifungura ngo uyisome, umeze nk'aho ufite igitabo kitagize ikintu cyanditsemo. Now some of you say, well, I have the Bible and I read it. bamwe muri mwebwe munavuga ngo mfite Bibiliya kandi njya nyisoma, And I know there's stories in it. hanyuma nkaba nzi n'inkuru ziyirimo, And I know about Jonah and the whale hanyuma ngewe nzi ibya Yohana and Noah's Ark. ndetse nzi n'inkuge ya Nowa, And I know about the miracles in the Bible. nzi ibitangaza biri muri Bibiliya, And I know all about Jesus. kandi nzi byinshi kuri Yesu. But you haven't experienced him to the full. ariko ugomba kubyumva neza mu maraso yawe. And when you begin to read and grow and own your faith, rero ukwiye kubusoma ukanumva ugasobanukirwa mu buryo bw'umwuka, the Bible comes alive. hanyuma Bibiliya ikagenda iba ubuzima. And the stories have a total difference to them. kandi inkuru zirimo zigenda zigukuza. So the choice is yours. hanyuma rero amahitamo ni ayawe. Are you going to open God's Word and read it? mbese ushaka gusoma Bibiliya yawe ubundi ugafungura, Or is it going to sit and be totally blank? cyangwa se ukavuga ngo nta kintu kirimo? The choice is yours. amahitamo ni ayawe. So I am so glad that I was raised in a family of 12. I have 11 brothers and sisters. njyewe nshimishwa cyane nuko nakuriye mu muryango w'abana 12, mfite abavandimwe b'abashiki banjye ndetse n'abakuru banjye. And my parents wrote Bible verses on the wall every week. hanyuma ababyeyi banjye bashyiraga imirongo yo muri Bibiliya buri cyumweru ku bikuta. And we begin to grow in our faith just like Jesus grew in his faith in the hanyuma Bible. dutangira gukura mu byo kwizera nk'uko Yesu nawe yakuriye mu kwizera. Now, who is 12 years old? ninde ufite imyaka 12 hano? 12 years old? Okay. Did you know in the Bible it says that when Jesus was 12 years old, he went to the festival? mbese mwari muzi ko Bibiliya ivuga ngo Yesu ubwo afite imyaka 12 yagiye kuvuga ijambo ry'Imana mu itorero mu rusengero? And his parents didn't know where he was. kandi abantu bamwe ntago bari bazi, n'ababyeyi ntibari bazi uwo ari we. And for 3 days they looked for Jesus. Where's Jesus? Jesus, where are you? hanyuma ababyeyi be bamushatse iminsi 3 yose bamushaka, bamubuze ko yari yagiye mu nzu y'Imana. They couldn't find him and they went all the way through the city looking for Jesus. ntibashoboraga kumubona, bazengurutse umujyi wose bamushaka bamubuze. And then one day they came to the church and they found Jesus. hanyuma umunsi umwe bigira inama yo kujya mu rusengero basangayo Yesu. And they says, Jesus, where have you been? barangije baravuga ngo Yesu wari uri hehe? And he says, didn't you know arangije arababwira ngo ntago mwari mubizi that I need to be about my Father's business? hanyuma ko ngomba kuba ndi mu kazi ka data. So at 12 years old, hanyuma ku myaka 12 he wasn't out playing football. ntago yari ari gukina umupira w'amaguru, He wasn't out swimming in the lake. ntago yari arimo yidumbaguza mu kiyaga, He wasn't out playing games. ntago yari arimo arakina imikino yo ku matelefone. He was in God's house learning yari ari mu nzu y'Imana yiga and asking questions. kandi anabaza ibibazo. So where's my 12-year-olds? mbese aba bantu b'imyaka 12 muri he? Where's your... Okay, are you about the Father's business? mbese muri mu murimo w'Imana cyangwa? Or are you sort of saying, yeah, I'll get to Jesus when I have time, but right now I have more important things to do. cyangwa muravuga ngo ubu ngubu mfite ibintu byo gukora, Yesu nzaba murebaho nyuma maze gukura? Now, if I get up in the morning mu gihe nabyuka mu gitondo and I'm in a rush to get dressed kandi ko nihutaga nshaka kwambara, and I button up my shirt hanyuma nkambara ino shati yanjye nabi gutya, and I go outside hanyuma nkajya hanze, and people say, you're messed up. abantu bazahita bavuga ngo wambaye nabi. And I go, what? hanyuma mbabwira ngo biki? And then I look at myself and I hanyuma go, nirebaho mbone yo. oh, okay.
I have a problem here. mfite ikibazo hano. Why am I messed up? Kubera iki nambaye nabi? Because I put the wrong button in the wrong hole. Kubera ko nasize igifungo mu mwanya utariwo. And Jesus said, you must put him first in your life. Hanyuma Yesu aravuga ngo ugomba kumushyira imbere mu buzima bwawe. Which means this button goes down here. Hanyuma bivuze ngo iki gifungo kigomba kumanuka. And Jesus, number 1, goes first. Hanyuma Yesu nimero ya mbere ikajya. And then it all begins to work out. Hanyuma ugaturuka ku cyambere ujya ku cyanyuma. So young people, is Jesus number 1 in your life? Ese koko mwabana mwe Yesu ni uwa mbere mu buzima bwanyu? Or are you putting him down here and here? Cyangwa mumushyira hano inyuma hasi? God says, I want to be number 1. Imana ishaka ko muyigira nimero ya mbere. Now I need a volunteer. Kandi noneho akeneye undi mukorerabushake. Abanguke yihute. Okay, do we have volunteer? There we go. And what is your name? Witwa nde? One volunteer. Umwe gusa. One volunteer. And what is your name? Witwa nde? Leila. Everyone say hi, Leila. Mwese muvuge ngo hi Leila cyangwa mumusuhuze. Okay, I'm going to blow up a balloon here. Hanyuma ngiye gukora kino igipirizo. All right, and we're going to tie this off right here. Reka noneho ngifunge. Good. And this balloon will represent God in your life. Kino gipirizo kigiye kugaragaza Imana mu buzima bwawe. Okay. So we're going to get a pen here. Do I have a pen? Yeah, right here. Reka dufate ikaramu hano. And we're going to put God right here. Sorry, that didn't work out too well. All right, let's try it again here. Right? Reka dushyireho ikindi gipirizo. Just want to keep you awake this morning. Ndagira ngo abakangure muri uyu mwanya. There. All right, we'll try it again. All right. Here we go. Okay. Ka twongere tugerageze. Okay, let's try this again. G-O-D. God wants to be number 1. Imana ishaka kuba nomero ya mbere. Okay, can you keep this up in the air? Wakomeza kugiterera hejuru kino gipirizo. Okay. Just keep it up in there, okay? Just little light taps, just little taps. Wigiterera hejuru cyane hafi yawe. Okay, I want to put God first. You keep it up. Gishyira imbere yawe ukomeze ugishyire hejuru. If now we've added family and friends. Mbese niki kiba iyo noneho dufite n'inshuti n'imiryango? Because obviously I have a family and I have to spend time with them. Hanyuma ukavuga ngo mfite n'umuryango nawo ngomba gufatanya nawo umwanya komeza utere hejuru. So I got to spend time with family and friends. Hanyuma Imana ikakubwira ngo ufite n'inshuti n'umuryango. So this is family. Uyu noneho ni umuryango. And friends. Hanyuma n'inshuti. So now my time I have to give to them. Can you keep both of them up at the same Hanyuma time? byose komeza ubiterere hejuru. Okay. Okay, now it gets a little more difficult. Hanyuma murebe uburyo bigiye kugenda. Oh, you got to keep them up it. Byose kandi ubiterere hejuru. Come on, keep them up, both of them. Let's go. Byose bishyire hejuru. And now we have sports and homework. Hanyuma noneho dufite imikino n'ibyo kwishimisha. Sorry. What is the matter with these balloons here? Okay. So keep them up, yeah? It's pleasure. That's no good. All right, let's see here. There, it's okay. Enough. Do you see where everything wants to pull your attention? Mbese muri kubona ukuntu nyine ibintu bimwe biba biri kubakurura? And that's how life is. And you start putting more and more and more on here. Ni nako rero uko biba bimeze iyo ukomeza ugenda ushyira And now I imana. have to make money. And now I have to travel. Ushyiraho amafaranga ugatembera. So here's 3. Keep them up. Hanyuma bibaye 3 noneho komeza byose bishyire hejuru. And what happens? Noneho murebe ibiba. And what happens, we're now very distracted as we're trying to do all of life. Murebe ukuntu rero iyo twarangajwe n'ibintu byose dukeneye mu buzima ukuntu biba bimeze. But God says there has to be number 1 thing, the most important in your life. Kandi Imana iravuga ngo ikwiye kuba iya mbere mu buzima bwacu. And it's right here, it's God. None uyu nguyu we byamunaniye. God says, what do you gain Imana iravuga ngo niki wabonera if you gain the whole world
ubaye ufite isi yose, You had a car, a house, you had money, ufite imodoka, ufite inzu, ufite amafaranga, you had friends, you had food, ufite inshuti, ufite ibyo kurya, and you dropped the ball with God. ariko ukaba watakaje wa mupira w'Imana. It doesn't matter how many balloons you have in the air, if you drop the most important one, which is God, ntago ibibaruni byose waba ufite cyangwa ibipirizo byose waba ufite mu kirere, igihe watakaje igipirizo cyanditseho Imana uba watakaje byose, you just wasted your life. uba watakaje ubuzima. God says, you were created by me and for me. Imana iravuga ngo mwaremwe nanjye kandi mwaremewe njyewe. And God says, I want to be number one in your life. Kandi Imana ikavuga ngo ndashaka kuba uwa mbere mu buzima bwanyu. Not because you have to, but because you get to. Ntabwo ari uko mutegetswe kubikora, ahubwo nuko mugomba kubikora. Okay, let's give a hand here. Reka tumukomere amashyi. And you may take a seat here. Hanyuma ashobora kwicara. So I want to illustrate to you another example on Ndashaka how kubereka urundi rugero. God wants life to be. Okay, let me see here. Put it here. Get my little bag of tricks out here. Okay, where is it? Where is my number one? Okay, I'm looking here for one object. Where did it go? Okay, right here. Okay. Now, let me ask you a question. Reka mbabaze ikibazo. What is this? Icyo ni iki? It's a glove. Is this glove supposed to fit the right hand or the left hand? Ese murabona inoga ikwiye kujya mu kiganza cy'iburyo cyangwa cy'ibumoso? The right hand. Here's the thumb, and here's the little finger. Okay? Hano muri kubona aho igikumwe kijya ndetse n'urutoki. And the hand was created, or the glove was created for what? Murabona iyi ga yakozwe kugira ngo ijye mu kiganza cy'iburyo. It was created for the what? Yakorewe kugira ngo ijye mu kiganza cy'iburyo. The glove was created for the hand. Yakorewe ikiganza. So, God says, I want to fill you up. Imana iravuga ngo ndashaka kukuzuza. And we say, God, thank you for creating me, but I just am too busy for you, so I'm going to fill myself up with me. Hanyuma Imana uwo kavuga ngo Mana warakoze kundema, wariko noneho ngiyewe ngiye kwiyuzuza. And so we began to fill our lives up with fun and friends and parties and game stations. Hanyuma tugatangira kwiyuzuza n'imikino n'inshuti n'ibindi byose. Ukaba wiyujuje noneho kwiyuzuza inshuti, amafaranga n'ibindi byose. So here we are, Reba none uko tuba tumeze without God, tudafite Imana. and we say, look at me. Aranyuze ukavuga ngo mundebe. Aren't you impressed? Murabona ntashimishije. I have my friends. Reba inshuti zanjye. I go to an important school. Reba ukuntu nabonye amanota meza ku ishuri. I got some money. Nabonye amafaranga. I'm good looking. Ndimo ndareba neza, nsa neza. I'm a great soccer player. Njyewe nkina football neza cyane. People know me all over town. Abantu bose baranzi mu mujyi. Aren't you impressed? Ntago mubona ko ntangaje? Look at me. Mundebe. And then one day as you're walking around, Hanyuma rero umunsi umwe uri kugenda neza wirya. Mundebe ni mundebe. yeah, I'm an important person. Ndi umuntu ukaze cyane. One day you're walking along, Hanyuma ukaba uri kugenda umunsi umwe all filled up with yourself in your life, wiyujuje wowe wenyine. and all of a sudden, Ugatangira kumva uri kubabara ahantu. Ukabushizemo. and you just died. Ukaba urapfuye. Your heart stopped. Umutima wawe ukaba urahagaze. And you stand before God, Hanyuma ugahagarara imbere y'Imana. say, God, here's my life. Ukabwira Imana ngo Mana ngo dore ubuzima bwanjye.
And God looks and shakes his head. imana ikakureba ikazunguza umutwe, And tears fill his eyes. hanyuma amarira akamanuka ku maso, And he says, you just wasted your life. hanyuma ikakubwira ngo wapfushije ubusa ubuzima bwawe. It wasn't about you. Ntabwo byari ibyawe, It was about me. bwari ubw'Imana. I created you to be for me and by me. Imana ikakubwira ngo narakuremye ku bwanjye, ndakurema kubera njyewe, And yet you wasted your life. hanyuma none ubuzima bwawe wabupfushije ubusa. Now there's the Christian Noneho reba umukristo who says, God, akavuga ngo Mana, I know you created me to be filled by you. ndabizi ko wandemye kugira ngo unyuzuze, And I know you are God ndabizi ko uri Imana, and I am not. ariko njye ntabwo ndi Imana. Will you please come into my life Mbese waza mu buzima bwanjye, and will you fill me up hanyuma ukanyuzuza, with your joy, ukanyuzuza ibyishimo, with your love, ukanyuzuza urukundo, with your hope, ukanyuzuza ibyiringiro, with your peace? ukanyuzuza amahoro? And God says, yes, thank you for asking. Hanyuma Imana ikavuga ngo urakoze cyane kumbaza. Jesus says, behold, I stand at the door and knock. Yesu aravuga ngo uyu munsi mpagaze ku muryango ndakomanga, And if anyone open the door hanyuma kandi uwo muntu nankingurira and ask me to come in, akanyemerera ko ninjira, I will come in ndi bwinjire, and we will live life together. hanyuma tuzabana mu buzima bwe bwose. So now with Jesus in me, Hanyuma noneho njyewe na Yesu, he may say, will you go over and wipe a tear from that boy's eye? akaba ari kuguhanagura ku marira. Will you take your hand and go over and encourage that girl who looks like she's having a hard time? Wafata noneho cya kiganza cyawe ugakora ku muntu, Will you give some money to this young man whose dad lost his job and he has no food to eat? ugafata amafaranga ugahereza uno mwana wabuze icyo kurya, Will you go and be friends with this girl who's new in school and she wants to be a friend to ukajyana n'uno you? mukobwa mwiza mukajyana ku ishuri mukaba inshuti. And Jesus says, wherever you go, he is working in you and through you. Yesu akakubwira ngo nta kibazo, aho ujya hose nkorera muri wowe kandi mbana nawe. And then at the end of your life, Kuko Yesu yinjiye mu buzima bwawe, when God stops your heart igihe umutima wawe uzahagarara and you go to be with him, uzaba uri kumwe nawe. Jesus is going to say, well done, good and faithful servant. Yesu akavuga ngo wakoze neza, wabaye umukozi mwiza. So you have a choice, young people. Hanyuma rero mufite amahitamo urubyiruko. You can be filled with God Ushobora kuzuzwa n'Imana, and make your life count, hanyuma ubuzima bwawe bukagira agaciro, or you can chase the world cyangwa se wowe ugashaka iby'isi and waste your life. hanyuma ugatakaza ubuzima bwawe. David Cassidy, Hanyuma David who was a famous rock star, #1 in the whole world. yari umuntu w'umucuranzi wa rock He wa had mbere ku isi. cars, he had girls, he had fame and power. Yari afite imbaraga, afite amamodoka, afite abakobwa bamugendaho b'inshuti ze. Do you know the last thing he said before he died? Muzi ikintu yavuze agiye gupfa? He said, so much wasted time. Aravuga ngo napfushije umwanya wanjye ubusa. And he died. Arangije arapfa. He realized he just wasted his life. Aba amenye neza ko yapfushije ubuzima bwiwe ubusa. So as young as you are, you have to decide who is going to fill you up. Nk'uko mumeze rero mukiri batoya, mugomba guhitamo ninde wajya mu buzima bwanyu. Either the world's going to fill you up, Cyangwa ushobora gushyiramo iby'isi, or God's going to fill you up. cyangwa Imana ikuzuza ubuzima bwawe. How many of you know who Muhammad Ali is? Muhammad Ali, have you heard of him? Muhammad Ali wateraga amakofe, He was a famous boxer, yari umuteramakofe. and he was the best boxer in the whole world. Yari umuteramakofe wa mbere mu isi yose. He was retired, Yamaze kuruhuka, and he went into his barn, and in his barn he had hundreds of trophies yari afite ibikombe byinshi cyane mu nzu yiwe. of boxing matches that he had fought and won, and they were all in the barn. Buri mukino wose yakinaga yabonaga ibihembo. But they had sat there over time, Hari igihe noneho kimwe, and the birds and the chickens from the barn came in and had pooped all over him. bazanye inkoko bazishyira aho ngaho mu And they were nzu ye. nasty and covered in dung and chicken dung and dust. Hanyuma noneho uwo mwanda w'izo nkoko bawusize kuri bya bikombe bye. And this is what he said. Avuga gutya, I had the whole world, avuga ngo nabonye isi yose, and it wasn't worth nothing. ariko nta kintu na kimwe byamariye. So we can learn from our friends that we don't want to waste our life chasing the things of this world. Dushobora kwigira ku nshuti zacu ko kwirukanka ku by'isi nta mumaro. Is there anything the matter with trophies?
mbese hari ikintu gifite agaciro cyane nk'ibikombe? No. Ntacyo. How many of you are good in sports? Mbese ni bande bakora siporo? How many are good in sports? Okay. You're going to get trophies. Hari igihe mujya mucyura ibikombe. How many of you are good with your voice? You like to sing and dance and music. Ni bande bajya baririmba cyangwa bakabyina? You'll probably get some trophies, Hari okay? igihe kimwe na kimwe mujya mubona ibikombe. How many are good in communication and speaking? Ni bande beza mu bintu byo kuganira cyangwa muri debate? When you compete, you're going to get trophies. Iyo mwahanganye mujya mucyura ibikombe. There's nothing the matter with that. Nta kintu na kimwe cyiza nk'ibyo ngibyo. But when your eyes get off God, ariko ayo maso yawe yavuye ku Mana, and it begins to focus on this, ugatangira kwita cyane kuri ibi bikombe, my precious, ukaza wumva ari ikintu gikomeye cyane ku buzima my bwawe, precious, kumva uragikunze cyane, it has a wrong place in your life. bizagira ikintu byangiza ku buzima bwawe. So make sure that Jesus is number one. Rero ugomba kumenya ko Yesu ari we nomero ya mbere mu buzima. Matthew 6:33 says this. Matayo ibice 6:33. Seek first the kingdom of God Aravuga ngo mushake mbere na mbere ubwami bw'Imana and his righteousness, ndetse no gukiranuka kwayo, and all these things should be added to you. hanyuma ibindi byose muzabyongererwa. So the things in life that God is going to bring to you is going to be added to your life, but it's not going to take over your life. Ibintu Imana izaguha mu buzima bwawe bizazamura ubuzima bwawe, ariko ntabwo bizigera byangiza ubuzima bwawe. And so when it comes to you, you say, thank you, Jesus. Hanyuma nawe ugashimira Imana, I give you the glory and you the honor. hanyuma ukabwira Imana ngo Mana ndagushimiye, ngo haye icyubahiro, ni wowe nyirabyo byose. And then you continue on with life. Hanyuma ugakomeza ubuzima bwawe, Grateful for what God has given you. hanyuma ugashimishwa n'ibyo Imana iguha. Okay, before we start our PowerPoint, we're going to stand up and have a little fun, okay? So Mbere stand yuko up. tugira ibyo dushyira hariya ngo murebe, reka duhaguruke Okay, volunteer, dukine come on umukino up. mutoya. Okay, turn to the person next to you and grab his Hindukirira thumb like that. umuntu uri iruhande rwawe, Now, umufate, stick your finger out like that. Stick your finger out like that, all right? mufungane ibiganza gutya. Umuntu uri iruhande rwawe mufungane ikiganza, The game, kizireba hejuru. should we play this inside or outside? Inside or outside the game? Stay here and do it? We can Outside. stay here. It will be better because we are using microphone and they are. You want to stay here? Okay, take the finger, Hanyuma okay, murambure urutoki rwanyu, and I'm going to try to touch him, hanyuma ujye ukora kuri mugenzi wawe, and he's going to try to touch me. nawe agerageze kugukoraho. So you only play with two people, not three. Ni abantu babiri gusa, ntabwo ari batatu. So I say, ready, go. I'm trying to Babiri touch babiri. you. You Buri wese ajya akora kuri umwe n'undi amukoraho. Buri wese asunika. Ugerageze gukoranaho. You trying to touch me? Ugerageze gukoranaho. Okay. Go. Who can do it? Who can? Mubikore. Come on, try to touch him. Try to touch him. Gerageza Go. kumukora ku gatuza. Try to touch him. Try to touch him. Go. Try to touch him. Who's going to do it? Who's going to touch? If they touch you, you lose. Gerageza kumukora mu gatuza. How we doing? Come on, look him in the eye. Go after it. Mugerageze, Go for komeza. it. Try to win. Go. Komeza. Ushaka kumukora mu gatuza, mukoreho. Mukore ku gatuza, mukoreho. Mukoreho turebe uri butsinde ninde. Mukoreho. Ninde wabashije gukora kuri mugenzi we? Byiza cyane. Murakoze. Use the other hand. Hanyuma noneho Use the left hand this time. koresha noneho imoso. Grab the other hand. On the mark and set, go. Koresha imoso noneho mukore kwa kundi mwari muri kubikora. Imoso. Koresha imoso. Koresha imoso. Ikindi noneho muterane imigongo, mukozanyeho imigongo, umwaheke mugenzi we. Okay.
mwicare noneho nimwicare murakoze noneho murebe hariya. Now we're going to go up and we're going to watch a little video here. Reka turebe noneho amashusho hano. So I was flying on the plane over to Kenya. Ubwo yari ari muri Kenya. And I sat next to two Muslim boys. Two Muslim boys I sat next to. Yahuye n'abana batoya babiri. They were about 15, 16 years old. Bari mu myaka 15, 16 b'abahungu. As we began to talk back and forth, ubwo yatangiye noneho kuvugana nabo. They said, "We are Muslim." Baramubwira ngo turaba Islam. And it says, "I am a Christian." We aravuga ngo njewe ndi umukristo. And he said to me, "Why are you a Christian?" Baramubaza ngo mbese kubera iki uri umukristo? And I says, "Let me give you 10 reasons why I'm a Christian." Aravuga ngo reka mbabwire impamvu 10 zose zituma ndi umukristo. So if someone asks you today, "Why are you a Christian?" Ese umuntu uyu munsi akubajije ngo kubera iki uri umukristo? Could you tell them why? Wamubwira impamvu? How many could give one reason why you're a Christian? Ninde muri mwebwe wabasha kuvuga impamvu ari umukristo? Good. Back here, son. Why are you a Christian? Kubera iki uri umukristo? Because I believe in Jesus. Okay, but why do you believe in Jesus? Why are you a Christian? Right here, yeah. The reason why I'm a Christian is because I believe that Jesus moved our sins for us. Okay, because Jesus has forgiven me of my sin. Amen. Okay, that is a one number. We avuze impamvu yiwe ko ari uko yizera ko Yesu yamukijije ibyaha. That reason alone is enough to become a Christian for life. Iriya mpamvu yonyine ntago yatuma umuntu aba umukristo ibihe byose ubuzima bwe bwose. Because my sins have been forgiven. Kubera ko ibyaha byawe byababariwe. And remember, ariko wibuke, good deeds cannot wash away sin. Ariko wibuke imirimo myiza ntago yakuraho ibyaha. See, the Muslims believe if I'm just good enough, I can earn my way to heaven. Abayisilamu bajya bavuga ngo njyewe nkora byiza rero nzajya mu ijuru. And it says, my friend, you are wrong. Hanyuma ndababwira ngo rero inshuti zanjye muribeshya. Your good deeds cannot wash away your sin. Imirimo yanyu myiza ntago yakuraho ibyaha byanyu. Over here, what's another reason why you're a Christian? Give me one reason. Uru ruhande nimumbwire indi mpamvu ituma muri abakristo. Anybody? Yes, right here. Okay. Yes, why are you a Christian? Because God is one person who created me and is one person who make my life be very well. Okay, so God created me. That's why I believe I'm a Christian. He created me. Yizera ko Imana yamuremye niyo mpamvu ari umukristo. And he created me in his image. Kandi yandemye mu buryo bwayo muri kamere yayo. In American schools, we're teaching our children from kindergarten up through a senior in high school. Iyo muri ku ishuri mu guhera kuri babana batoye bo muri gardienne kugera mugeze muri segonderi. That they came from monkeys. That they came from monkeys. Babafata inkende. That is what we're teaching our children. Nibyo bigisha abana batoya. Oh no, little children, you were not created. You evolved from a monkey. Barababwira ngo hoye mwabana mwebwe ntago mwigeze muremwa mwaturutse ku nkende inguge. And they are believing the lie. Hanyuma abo bana bakabyizera. And now they're living like animals because they think they evolved from animals. And America is taking a horrible turn for the worse. So if you're taking notes, let's write it on down. And if not, I hope you have a very good mind. Number one, I'm a Christian because God loves me. Can everyone say God loves me? I'm not hearing you. So say God loves me. Now say God loves me. Now say God loves me. Go me! There's 8 billion people in the world. And God loves me.
That alone is enough to become a Christian. biriya byonyine birahagije ko waba umukristo. And to help you remember that, each one of you is going to get a heart. Hanyuma rero buri muntu wese hano yafata umutima. And as you tuck this in your purse or put it in your wallets, hanyuma kano kantu buri wese akabike mu mufuka we. I want you to never forget that God loves me. Arabifuriza ko mutazigera mwibagirwa ko Imana ibakunda. And when someone says, how do you know that? Hanyuma buri wese ashobora kubaza ngo ni gute ubizi? You say, because God tells me. Kubera ko Imana ibimbwira. For God so loved the world. Kuko bavuga muri Bibiliya ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane. That he gave me his only son. Yampaye umwana wayo Yesu Kristo. That if I believe in him, kugira ngo nimwizera I will not perish but have everlasting life. nzabone ubugingo buhoraho. So because God loves me. Next. Icya kabiri. We'll go to the next one. Okay, because God hears my prayers and reveals his will to me. Kubera ko Imana yumva amasengesho yanjye kandi ikanyiyereka mu buzima bwanjye. Now God does not want you stumbling through life. Hanyuma Imana ntabwo ishaka ko tumera nk'abantu b'impumyi. Volunteer. Quickly. Umwe umuvolontaire umwe. Thank you. Okay. So, do you think that God mutekereza ko Imana is going to say, okay, I created you. izavuga ngo narakuremye. I love you. Ndagukunda. And now I want you to find your way through life. Hanyuma genda wowe wishakire ubuzima. So, tell you what, why don't you find your way to America? Hanyuma ngo mbese wabasha kureba ibintu biri hanze. And goodbye, have a good life. Hanyuma nikakubwira ngo rero gira ubuzima bwiza. And then God sits from heaven and watches her as she tries to find her way to America. Hanyuma Imana ikiyicarira mu ijuru ikamubwira ngo wowe ukora ibishoboka byose kugira ngo ubone ubuzima bwawe. We will ask her to find her way to what's the popular place 5 miles away? Someplace 5 miles away. Muyumbu. Okay. Okay. Say, go find Muyumbu. Ngo Imana ikakubwira ngo genda ujye ku Muyumbu. Go, bye. Genda ujye ku Muyumbu. Go find it. Genda ujye ku Muyumbu ujye kureba Imana ku Muyumbu. She doesn't know what to do. Ntago azi icyo gukora. Because no one told her the way to go. Kubera ko nta muntu amubwiye inzira agomba kugendamo. So God says, I have a plan for you. Ariko Imana iravuga ngo mfite umugambi kuri wowe. And if you listen to me, rero niba unyumva, I will tell you the plan you should take for your life. nzakwereka inzira ugomba kunyuramo mu buzima bwawe. So God says, when you speak, I listen. Imana iravuga ngo iyo uvuze ndumva. Read Psalm 32:8. Muri Zaburi ya 32 umurongo wa 8. I will instruct you and teach you in the way you should go. Zaburi ya 32 umurongo wa 8. I can read it. I will instruct you and teach you in the way you should go. Aravuga ngo nzakwigisha nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. God says, I will make known to you the path of life. Imana iravuga ngo nzakwereka inzira ukwiye kunyuramo. How many of you are excited that God has a plan for your life? Ni bande bashimishijwe nuko Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwabo. And God says it's a plan for just you alone. Kandi Imana iravuga ngo ni umugambi kuri wowe ku giti cyawe. If you look at your hand, nimurebe ku biganza byanyu, you will notice you have something called a thumbprint. Muzamenya ko hari ikintu bita igikumwe cyangwa iyi mirongo iba ku gikumwe. No one in the world has the same thumbprint as you. Nta muntu n'umwe ku isi ugira imirongo yo ku gikumwe imeze nk'iyawe. And no one in the world has the same plan in their life that God has for you. Niyo mpamvu nta n'umuntu n'umwe ufite imigambi y'Imana nk'iyo nawe ufite. So you have to say, God, please reveal your plan to me. Hanyuma niyo mpamvu ugiye kubwira Imana ngo Mana sobanurira imigambi yawe kuri njyewe. And God says, thank you for asking. Hanyuma Imana ikakubwira ngo urakoze kumbaza. I will teach you in the way you should go. Imana ikakubwira ngo nzakwigisha inzira ukwiye kunyuramo. When I was your age, igihe nari mfite imyaka nk'iyanyu, I didn't know what I was supposed to do with my life. ntabwo nari nzi icyo ngomba gukora mu buzima bwanjye. I had no idea. Ntabwo nari mfite igitekerezo. And I went to college and got a business degree. Hanyuma ngeze muri kaminuza maze kubona diplome. And then I went into business. Hanyuma ntangira kuba muri business. And then one day God spoke to my heart. Hanyuma Imana iramvugisha umunsi umwe.
through the Bible bicishije muri bibiliya and says, Mark, irambwira ngo Mark, I want you to sell your business irambwira ngo gurisha business yawe, and I want you to teach young people in the way they should go. ndashaka ko ujya kwigisha abana batoya inzira bakwiye kunyuramo. That wasn't my plan, ibyo ngibyo ntabwo byari biri muri gahunda yanjye, but that was God's plan. ariko ibyo byari gahunda y'Imana. And I moved away from the beach hanyuma mva aho narindi, and my very fancy house, mva mu nzu nziza narindimo, and I sold it, hanyuma ndayigurisha, and I moved into the poorest slum section of Corona. hanyuma nza ahantu hatoya kandi habi cyane nari ntuye. And I spent 10 years of my life living in the slums with the poorest kids in all of California. hanyuma namaze imyaka 10 yose mba mu mazu mabi mu biraro mbana n'abana b'abakene muri California. And then 10 years later, God says, Mark, nyuma y'imyaka 10 Imana irambwira ngo Mariko, I want you to move to a big church in Northern California. ndashaka kujya noneho mu rusengero runini cyane muri California. No longer are you working with poor kids, you're now working with very rich kids. noneho ntugikorana n'abana b'abakene, ahubwo ugomba kujya mu bana b'abakire. I says, okay, God. hanyuma ndabwira Imana ngo urakoze Mana. And for 15 years, none ku myaka 15 yose I ran one of the largest youth groups in America. nyobora abana, nigisha abana ndetse n'urubyiruko muri Amerika. That wasn't my plan. ibyo ntabwo byari muri gahunda yanjye, That was God's plan. ibyo byari muri gahunda y'Imana. And I says, reporting for duty, sir. hanyuma ndangije nkavuga ngo urakoze kuko unyohereje ku kazi Imana. Okay, God, whatever you say, I'm here. nk'uko umusirikare avuga ngo ndagiye ku kazi boss. And did not Samuel in the Bible say, here I am, Lord, I'm listening? nk'uko muzi ko Bibiliya ivuga ngo ndi hano mwami ndi kumva. So God has an amazing plan ahead for every one of you. Imana ifite umugambi mwiza cyane ku buzima bwa buri muntu wese uri hano. Turn to the person next to you and say, God has a plan for you. reba umuntu uri iruhande rwawe mubwire ngo Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe. Turn to the person behind you and say, God has a plan for you. reba n'uri inyuma yawe mubwire ngo Imana ifite umugambi mwiza kuri wowe. Now say, God has a plan for me. hanyuma uvuge ngo Imana ifite umugambi mwiza kuri njyewe. Oh, yes. And that's his promise. Okay, next. hanyuma iryo ni isezerano kandi. ikindi. Okay, next. Because the Bible explains where I came from, where I'm going. kuko Bibiliya insobanurira aho navuye ndetse n'aho ndi kujya. I like saying that this book is like the Bible. nababwiye ngo ino Bibiliya yanditseho Bibiliya nyine Bible. Basic instruction before leaving earth. ngo bivuga ngo ni amategeko cyangwa se amabwiriza arimo atuyobora mbere yuko tuva mu isi. So, are you opening God's word every day? mwumvise icyo Bible bisobanuye? Bible It's God's bisobanuye instruction. ngo basic instruction before leaving earth. And it tells you where I came from, why I'm here, and where I'm going. hanyuma rero ibi biravuga ngo aho ndi hano kandi nzi n'aho ndi kujya. Children, it's been said the two most important days of your life rero reka mbabwire iminsi ibiri myiza cyangwa ikomeye mu buzima bwanyu. are the day I'm born again umunsi navutse bwa kabiri, and the day I figure out why. n'umunsi noneho namenye impamvu navutse bwa kabiri. My mom was born so she could raise 12 straight kids in a very crooked world. mama yarakuze abasha kurera abana 12. My dad was born as an orphan. data yarakuze ariko ari imfubyi. My dad's dad died when he was 2 years old and he was put in an orphan. data papa wiwe yapfuye afite imyaka 2 bamushyira muri orphelinat. So my dad had no father and no mother. hanyuma data ntiyari afite se ntiyari afite na nyina. Dad was born on this earth to raise 12 kids. kandi data yavukiye muri ubwo buzima kugira ngo azakuze abana 12, To love the Lord. kugira ngo bakunde Imana. And then the second half of his life was to buy a camp for children. kandi igice cya kabiri cy'ubuzima bwiwe cyari kugira ngo atunganye aho abana bagomba kuba bari. And that camp draws children from all over America to come to it. kandi iyo nkambi yakira abana baturutse impande z'isi zitandukanye. So what is his plan for your life as you read God's word? I don't know, but God tells you there's a purpose and you're in it.
none ni ikihe imana igushakaho njye ntago nkize ariko uko biri kose imana Okay, ifite let's go back that ikigushakaho. one verse. Back. Let's go back one. We'll go back one. Back. Right here. So Ephesians 2:10 says, "For we are God's handiwork or masterpiece." Abefeso ibice 2:10 aravuga ngo kuko turi ibyaremwe n'Imana cyangwa turi imirimo y'Imana. We are created in Christ Jesus to do good works, Twaremewe muri Kristo kugira ngo dukore imirimo myiza, which God prepared in advance for you to do. Imana yaduteguriye gukora mbere. So before you were ever born, Mbere yuko uvuka, God says, "I have a job for you to do." Imana yaravuga ngo mfite akazi ugomba gukora. Okay, next. Because Jesus has broken the power of sin in my life. Kuko Yesu ari imbaraga yashenyaguje imbaraga zose z'icyaha zari ziri mu buzima bwanjye. God says that without him, we are a slave to sin. Imana iravuga ngo tutayifite tuba turi abacakara b'ibyaha. Everyone say sin. Icyaha, muvuge ngo icyaha. And so I cannot break sin from my life. Kandi njye sinshobora gusenya icyaha mu buzima bwanjye. And I lie, Ndabeshya, I steal, ndiba, I cheat, ndariganya, I lose my temper, njya ngira umujinya, I get angry, ngira umubabaro n'umurakari, I curse. ndavuma. It's the power of sin in my life. Izo ni imbaraga z'icyaha mu buzima bwanjye. And you have to say, "God, please forgive me of my sin." Hanyuma ukavuga ngo Mana mbabarira ibyaha byanjye. And break these chains I cannot break myself. Kandi uce ino migozi kuko njyewe sinshobora kuyica njyenyine. And God comes and he breaks the power of sin. Hanyuma Imana ikaza igaca izi mbaraga z'icyaha. So you are free from sin. Hanyuma ukaba uwidegembya ku cyaha. Jesus says he came to set the captives free. Kuko Yesu aravuga ngo yaje gutuma imbohe zibohoka. And he came so the blind could now see. Kandi ngo impumyi zibashe kubona. Do I hear an amen? Mbese mwavuga amena? Turn to the person next to you and say, "I'm free." Ubwira umuntu uri iruhande rwawe ngo ndidegembya. Now say it like you mean it. I'm free. Oh, it didn't sound like that. Muvuge cyane, I'm free. Say, "I'm free." Stand up and jump up and around. "I'm free." Stand on top of your chair and say, "I'm free." Jump up and down and say, "I'm free, I'm free, I'm Simbuka, free. simbuka, uvuga ngo I'm free, ndidegembya, I'm free, simbuka. I'm free, I'm free." Now you're beginning to look like it. Yes, okay. Hanyuma mutangiye kubikunda mwicare. Okay, next. Ikindi, So God gives you a purpose for living. kubera ko Imana ariyo iguha intego yo kubaho. How many think that you are here to eat food? Ni bande batekereza ko bari hano kugira ngo barye? How many were born to watch TV? Ni bande bavukiye kureba televiziyo? How many were born to make as much money as you can and then die? Ni bande bavukiye gukorera amafaranga menshi cyane? God says he gives you a purpose for living. Imana niyo iguha intego y'ubuzima. And there's many people in America that are taking their own lives Abantu benshi muri Amerika bariyahura because they have no purpose for living. kubera ko badafite icyerekezo cy'ubuzima. I'm tired of video games. Ndananiwe n'ino mikino yo ku I'm tired of matelefone. rap music. Njyewe naniwe n'ino miziki. I'm tired of drugs. Naniwe na bino biyobyabwenge. And I'm going to just take my life. Reka niyahure. That's what happens when you live life Ibyo apart from ngibyo Jesus. nibyo biba iyo ufite ubuzima butarimo Yesu. Jesus says he's come to give you purpose and significance. Yesu aravuga ngo yaje kuguha ubuzima busobanutse kandi bufite Next. umumaro. God says now you can claim the promises. Kubera ko Imana ivuga ngo twese yaduhaye amasezerano. Do you know how many promises there are in the Bible? Mbese muzi umubare w'amasezerano Imana yavuze muri Bibiliya? If you're taking notes, you can write this down. Niba uri kwandika byandike bino. There is 7,487 promises. Hari amasezerano 7,487 ari muri Bibiliya. Who can give me 3 promises from the Bible? Ninde wavuga amasezerano 3 ari muri Bibiliya? Yes, back here. Give me one promise. The promise that God promised Abraham is to give him land, is to make his name great, and he promised also Jacob and Noah. Jacob and Isaac. Tres- Jacob and Isaac, he made a promise.
Yeah, also he changed his name from Abla to Abraham. And he said, I will make you a great nation, hanyuma imana iramubwira ngo nzaguha isi yose and through you all the nations of the world will be blessed through Jesus. kandi biciye muri wowe isi yose izahabwa umugisha kubera Yesu. How many have heard this promise before? Mbese ni bande bakiriye iri I will sezerano? never leave you or forsake you. Ni bande bazi iri sezerano ngo sinzigera ngusiga sinzigera nguta? No one's heard that promise? Nta muntu n'umwe ufite iryo sezerano? Two of you. Babiri gusa. That promise is yours, but if you don't open your Bible, you don't know it's there. Iryo sezerano ni iryanyu ariko niba utajya ufungura Bibiliya ntabwo uzi ahantu riri. So if one day you wake up and you're feeling all alone, Hari igihe rero umunsi uzabyuka ukumva urananiwe, you turn in the Bible where it says, I will never leave you or forsake you. hanyuma ugafungura Bibiliya ukabona Bibiliya akubwira ngo sinzigera nguta sinzigera ngutererana. Thank you, Jesus, for being with me. Ugahita uvuga ngo urakoze Yesu kuko uri kumwe nanjye. How many heard the promise that Jesus is coming again? Ni bande bazi ko Yesu azagaruka afite iryo sezerano? Okay, is that a promise that you look forward to? Mbese iryo sezerano niryo namwe muri kureba mutegereje? Did you know Jesus promised if you obey and honor your parents, you'll have a long life and things will go well for you? Mbese mwari muzi ko Yesu yavuze ngo niba ubaha ababyeyi bawe uzarama? So young people, I would suggest you start marking in your Bible every time you come across a promise. Hanyuma rero ndimo ndababwira ngo nimuzajya muhura n'isezerano muri Bibiliya ujye urishyiraho akamenyetso. And start claiming the promise. Hanyuma ujye uvuga iryo sezerano ryiyaturireho. If I write a check to you and promise you $1 million, Mbese nk'ubu ngubu nkwandikiye sheke y'amadolari miliyoni y'amadolari, and you never go to the bank to cash it, hanyuma ntujye kuri banki kujya kuyasaba, then you will live as a poor man your entire life. kandi uzakomeza uri umukene ubuzima bwawe bwose. So you got to take the promise, Rero ugomba gufata rya sezerano give it back to Jesus, ukarihereza Yesu, and claim it. hanyuma ukaryiyaturiraho ukaryaka. So I encourage you, begin to discover the thousands of promises that God has made to you. Hanyuma ndimo ndabahugurira kugira ngo mukunde gusoma Bibiliya mubashe kubona amasezerano Imana yabahaye. Who knows who the Holy Spirit is? Ninde uzi umwuka wera niki? The Holy Spirit. Muzi No? umwuka wera? No one knows who the Holy Spirit is. Mwese ntabwo muzi umwuka wera? One, Umwe gusa, three, batatu gusa, four. bane. Okay, I will Abandi teach ntabwo you. muzi umwuka wera icyo ari cyo, reka abigishe. I want each one of you to take 3 of these apiece. Buri muntu wese nafate utuntu dutatu kuri, Take 3 apiece, and then I'll tell you what to do with them. hanyuma araje ababwire icyo mudukoresha. Good. Have a go here, right here. Okay, quickly. Take 3 apiece. Dutatu gusa, buri wese afate dutatu. Now, young people, if you do not know who the Holy Spirit is, Rero mwa bantu mwe niba mutazi icyo umwuka wera ari cyo, then you must learn today. hanyuma uyu munsi mubyige. God says that there's 3 parts to God. Imana iravuga ngo hari ibice bitatu by'Imana. There's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Hari Imana Data, Imana Umwana, n'Imana Umwuka Wera. So when Jesus was leaving Ubwo Yesu yari ari ku isi, to go to heaven, ubwo yari agiye mu ijuru, the disciple says, please, Jesus, don't leave us, please. abigishwa be baramubwiye ngo Yesu ntudusige, Stay here with us. guma hano rwose, gumana natwe. And Jesus said, no, Yesu arababwira ngo hoya, I will send the Holy Spirit to you. nzaboherereza Umwuka Wera. If you are a Christian, Niba rero umukristo, the Holy Spirit is now inside of you. Umwuka Wera ari muri wowe. And yet here you are, a lot of you don't even know who None hano the nubwo Holy bwose Spirit is. ntimuzi Umwuka Wera icyo ari cyo. So grab 3 and pass it on. Grab Fata 3 quick- dutatu gusa, quickly, fata quickly. dutatu gusa uhereza abandi. Now, Mugire vuba. when this goes on your wrist, it will remind you who you belong to, okay? So quickly pick 3, okay? I go 1, 2, just pull them out. 1, 2, 3, okay. I'm going to go with a black, a green, and a red. Okay, try to get different colors, okay? Gerageza gufata amabara atandukanye. Now, I want you to take these 3. Remember, Mufate tuno tuntu uko ari dutatu. it's God the Father. Ni Imana Data. Everyone say it. God the Father. Imana Data musubiremo. God the Son. Imana Umwana. And God the Holy Spirit. Hanyuma Imana Umwuka Wera. There are 3 in 1.
bose ni batatu mu muntu umwe. We do not worship three gods. Ntabwo turamya imana eshatu. We worship one God, Turamya imana imwe, which is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. ariyo mana data, imana umwana, imana umwuka wera. So take these and begin to braid them like this. Hanyuma bifate utangire kubikoramo ikiziriko. The outside to the inside. Ufate uva hanze winjizamo imbere. The outside to the inside. Ukora ikiziriko cy'inyabutatu uvana imbere ujyana mu The inyuma. outside to the inside. Uvana inyuma ujyana imbere. Outside to inside. Hanze ujyana mu imbere. Outside to inside. Hanze ujyana mu imbere. Outside to inside. Hanze ujyana mu imbere. And you'll begin to braid the three into one. Hanyuma urakora ikiziriko nyine gikozemo kimwe. So I want you to do this until it's braided all the way up, the outside to the inside. Arimo arashaka ko mubikora mwese kugira aho ubishoje hejuru. The outside to the inside. Uvuye hanze ushyiramo imbere. Outside to inside. Uva hanze kugera mu Outside to imbere. inside. Uva hanze ujya mu imbere. Outside to inside. And keep doing that all Komeza the way ubikore up wuzuze neza. until you have a perfect braid where all three are together. Kugeza aho uraba ufite ikiziriko cyiza cy'uko ari bitatu It byose. should make a very nice braid like that. Hanyuma Okay? mukore ikiziriko cyiza cyane. Okay? And as you wear that to school, Hanyuma niba mwarabyize ku ishuri, your friends will begin to say, inshuti zawe zizatangira kukubwira, what does the bracelet stand for? mbese aka kaziriko gahagarariye iki? And say, I'm a Christian. Uzababwire ngo ndi umukristo, And God says kandi Imana iravuga ngo that His Holy Spirit is inside of me. umwuka wayo wera ari muri njyewe, And He is giving me the power kandi impa imbaraga to live my life kubaho ubuzima bwanjye to please Him. mushimisha. And then invite Him to church so they can learn more. Hanyuma noneho uzababwire baze ku rusengero bige byinshi birushijeho. Do not wear it as a decoration. Hanyuma nkufata ibi ngibi nk'aho ari umutako, Wear it as a tool ubifate nk'igikoresho to share your faith in Jesus. kugira ngo ugaragaze Yesu mu buzima bwawe. Okay? And you can start by explaining this to your parents. Kugira ngo n'ababyeyi bawe ugende ubasobanurire. And I hope that many people will come to know Jesus because Hanyuma kandi ndizera ko hari abantu benshi bazamenya Yesu, you can now explain who the Holy Spirit is. kubera ko wabasobanurira icyo mwuka wera ari cyo. And I'm surprised that all of you do not know this, Kandi rwose byantunguye cyane kuba mutazi umwuka wera. but you have to start somewhere. Ariko wakambara ku kaboko kawe. So you take it and you braid it around your wrist, Kandi wakambara noneho ukagafunga neza kuboko kawe, and then you twist it, hanyuma ukagafunga, and it makes a very nice bracelet. hanyuma ukabonye akaziriko keza cyane. Remember, it is not decoration, it is a tool to share Jesus. Ubyibuke neza, ntabwo ari umutako, ni igikoresho cyo kugenda ugaragaza Yesu cyangwa wamamaza Yesu. So as you can tell, the Holy Spirit is now inside of you to help you go through very Nk'uko difficult times. mubibona, mwuka wera ari mu mitima yacu kugira ngo adufashe ubuzima bwacu. The next reason is Ikindi gikurikiyeho kiravuga ngo because the Holy Spirit now gives you gifts. kubera ko umwuka wera aduha impano. How many like gifts? Mbese ni bande mu rwego bashaka impano? I like gifts. Nanjye nkunda impano. Okay? If someone says, this is a gift and I'm going to give you a harmonica, all right, how many say, I want that gift? Ninde uri kuvuga ngo ndashaka iyo mpano? Okay, God says, I want to give you a gift, Imana iravuga ngo ndashaka kuguha impano, and these are the gifts. hanyuma rero ngizi impano. By the way, I will give this away by the time I leave Aka ngaka nzakabaha igihe ndaza kugenda, to the person who's brought his Bible ku muntu wazanye Bibiliya ye and who's taking good notes. kandi uri kwandika neza ibyo ndi kuvuga. So the gifts of the Spirit Rero Imana itanga impano z'umwuka: is love, urukundo, joy, ibyishimo, peace, amahoro, patience, kwihangana, kindness, ubugwaneza, goodness, kubana amahoro, faithfulness, kwizera cyangwa kuba umwizerwa, gentleness, kwitonda, and self-control. hanyuma no kwirinda. If you'll find that in your Bibles in Galatians 5:22. Ibyo ngibyo mubisanga muri Bibiliya yanyu mu Bagalatiya bice 5 umurongo wa 16 kugera ku wa 22. I have memorized these gifts Njyewe izi impano nazifashe mu mutwe because God wants me to use them. kubera ko Imana ishaka ko nzikoresha. How many want to have more love in your life? Mbese ni bande muri mwe bashaka kugira urukundo rwinshi?
more joy, abandi bashaka kugira ibyishimo byinshi, more kindness and patience, bashaka kugira kwitonda ndetse no kwihangana, more gentleness with your brother and abandi sister. bashaka kubana neza n'abandi. God says that is why the Holy Spirit is inside of you. Imana ivuga ngo umwuka wera ufite ibi ngibi ari muri mwebwe, And every day he's supposed to grow these gifts inside of you. kandi buri munsi agomba gukuza izi mpano mu buzima bwanyu. And if you do, guess who you're going to look like one day? Hanyuma kandi niba ukura, dore uba umeze nk'uyu muntu ku umunsi umwe. You're going to be strong in the Lord and in the strength of his might. Uzakura ube uri umuntu ukomeye cyane w'indwanyi kandi ufite imbaraga. Okay, next reason. Ikindi, Because Jesus is the only person that can take away my sin. kubera ko Yesu ari we muntu wenyine ushobora kunkuraho ibyaha. What can take away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Nta kindi uretse amaraso ya Yesu Kristo. What can make me whole again? Niki cyanyeza rwose? Nothing but the blood of Nta kindi uretse amaraso ya Yesu Jesus. Kristo. My sin cannot be removed unless there was blood shed on a cross. Ibyaha byanjye ntibyari gukurwaho kereka Yesu wabambwe ku musaraba. And when Jesus bled from his hands, Igihe Yesu yavaga amaraso mu biganza bye, he bled from the crown of thorns, igihe yavaga amaraso kubera ikamba ry'amahwa, he bled from his feet, igihe yavaga mu birenge kubera imisumari, and he bled from his back being whipped open for igihe you and yavaga me. amaraso mu mugongo kubera inkoni. Jesus took the punishment for you and me on that cross. Yesu yafashe igihano cyawe nanjye ku musaraba. So that is a reason why I'm a Christian, because Jesus is the only one that can take away my sin. Iyo niyo mpamvu ndi umukristo, kubera ko Yesu ari we wenyine wankuraho ibyaha. Your parents can't take it away. Ababyeyi bawe ntabwo babikuraho. Mohammed and Confucius cannot take it away. Ibindi byose byo ku isi nta na kimwe cyakuraho ibyaha. Your good deeds cannot take it away. Only Jesus can take away your sin. Uretse Yesu wenyine niwe wakuraho ibyaha byawe byose. Next, Ikindi, because God gave me a forever family. kubera ko Imana yampaye umuryango ku isi hose. Now let me ask you a question. Reka noneho mbabaze, Listen carefully. mwumve neza. Are we all God's children? Ese mwese turi abana, twese turi abana b'Imana? Did anyone say no? Hari uwavuze oya? God says no. We are not all God's children. Ariko Imana yo iravuga ngo twese ntabwo turi abana bayo. He says we are his creation, Imana yo iravuga ngo twese turi ibyaremwe byayo, but you can't be his child ariko ntiwaba umwana wayo unless he adopts you into his forever family. uretse igihe yagufashe ikagushyira mu muryango wayo. John 1:12 says this. Yohana igice cya 12 haravuga ngo, But as many as who received him, ngo nubwo benshi bamwakiriye, they can call themselves a child of God. nibwo bakwita abana b'Imana. So let's say if I wanted to adopt your first name? John. If I wanted to adopt John into my family, Reka tuvuge ko ashaka kumfata ngo mbe umwana we mu muryango we. can John walk out and call himself by my last name, Johnston? Mbese najya hanze nkajya niyita izina ryiwe rya mbere? Yes or no? Yego cyangwa oya? No, he's not my kid. Yego cyangwa oya? But if John comes to me and says, Mark, will you sign papers here? Hanyuma ariko ngewe igihe naza nkamubwira ngo Mariko, wasinya izi mpapuro hano And adopt me as your child? hanyuma ukanyemerera ko ndi umwana wawe? I says, yeah, I can do that. Hanyuma akabivuga yego, akabisinyira. And when I say, I have adopted you as my child, Hanyuma akavuga ati noneho ndakwakiriye nk'umwana wanjye, he can now call himself my last name because I've adopted him into my family. noneho nagenda nkiyitirira izina ryiwe kuko yamaze kunyakira mu muryango we. God says you can call yourself a Christian Hanyuma Imana avuga ngo niba wiyita umukristo, because you're now in his family. ugomba kuba uri mu muryango we. If you're in Kenya, they call yourself a Kenyan. Iyo uri uwo muri Kenya barakubwira ngo uri umunyakenya. If you belong to Italy, they call you an Italian. Iyo uri mu Butaliyani bakwita umutaliyani. If you belong to Russia, they call you a Russian. Iyo uri uwo mu Burusiya bakakwita umurusiya. And if you belong to Christ, they call you a Christian. Hanyuma niba uri uwo Kristo bakakwita umukristo. So let me ask you one more time. Hanyuma noneho reka nongere mbabaze, Are we all God's children? mbese twese turi abana b'Imana? No.
oya, Only those who are in God's forever family. uretse abo ngabo bamaze kujya mu muryango w'Imana. Okay, next. Ikindi, Because God has given me a reservation in heaven. kubera ko Imana yambikiye umwanya mu ijuru. Did you know there's a place saved for you in heaven? Mwari muzi ko hari umwanya ubitse mu ijuru kubera mwebwe? Did you know that? Mwari mubizi? When I asked Jesus into my life at 8 years old, Igihe ngewe nabwiye Yesu ngo aze mu buzima bwanjye mfite imyaka 8, Jesus said, I have a place for you reserved in heaven. Yesu ambwira ngo mfite umwanya wawe mu ijuru. So that is a reason I'm a Christian, because God has saved a space for me. Rero izo nizo mpamvu ngewe ndi umukristo, kuko Yesu afitiye umwanya mu ijuru. And Jesus wants everyone to be in heaven. Kandi Yesu ashaka ko twese tujya mu ijuru. But if you don't say, Jesus, will you come into my heart today? Ariko igihe utavuze ngo Yesu ngwino mu buzima bwanjye uyu munsi, You won't be in heaven. ntabwo uzajya mu ijuru. So if you want to pray a prayer Niba ushaka gusenga isengesho, and ask Jesus into your heart for the first ukaba time, ushaka kubwira Yesu ngo injira mu buzima bwanjye ku bwa mbere, you pray this prayer with me. urasenga rino sengesho hamwe nanjye. Going to church does not make you a Christian. Kujya ku rusengero ntabwo bivuze ko uri umukristo. Reading your Bible does not make you a Christian. Gusoma Bibiliya ntibikugira umukristo. Jesus is the one who comes into your heart and gives you a new heart and a brand new start. Yesu niwe uza mu buzima bwawe akaguha ubuzima bushyashya, akaguhindura icyaremwe gishya. So if you want to pray that prayer, Niba ushaka gusenga iryo sengesho, you bow your head uzamure ibiganza byawe, and you pray after me. hanyuma dusengane. Say, Dear Jesus, Uvuge ngo Yesu mwami, I ask you to come into my life ndagusabye ngo uze mu buzima bwanjye and take away my sin. hanyuma ukureho ibyaha byanjye. And I believe you died on a cross for my sin. Nizeye ko wapfuye ku musaraba kubw'ibyaha byanjye. Help me, Lord, to follow you Fasha Yesu kugukurikira and follow you with all my heart, soul, and mind. kandi ngukurikire n'umutima wanjye wose. Thank you for writing my name in your book of life. Urakoze kwandika izina ryanjye mu gitabo cy'ubugingo And making me a child of the King today. ukampindura umwana w'umwami uyu munsi. I love you, Jesus, Ndagukunda Yesu, and help me to follow you. urakoze kumfasha kugukurikira. In Jesus' name, amen. Mu izina rya Yesu, amen. And you may clap and applaud if you'd like here. Yes. You may stand on your feet and jump up and down and celebrate if you'd like. If you want to jump up and down and celebrate, you can. You can stand on your chairs and jump up and down and celebrate if you want. You should be the happiest person in the world because you now belong to Jesus. The whole church should be shaking right now. You belong to Jesus. Turn to the person next to you and say, I belong to Jesus. Turn to the person next to you and shake him. I belong to Jesus.